cyarabaye igitanga. Kuja muri Amerika si igitangaza, kuja muri Canada si igitangaza. Igitangaza gikomeye mu gutunga ye. Amen. Haleluya. Umupira w'amaguru uzabera muri Qatar. Abantu ko baraca ko barakatisha amabwiriza tike muri Qatar n'igihumbi kimwe. Leo umunsi nagiye muri Israel nagiye n'ibihumbi 3,500. Ubu nyine nari namaze kwishura ndaza kubire umuntu ukenera byere muri telefone. Baratubwira ngo intambara yabaye timugomba kugenda. Baratubukije baratuhaga. Ariko tugenda mu kwezi kwa gatatu. Twatwara muri Israel mu kwezi kwa gatatu. Ivyo si ibintu byo gutigisha umuntu n'amakoti. Uragenda mu cyumba cyo hejuru. Mu cyumba cyo hejuru kwa bamariye cyo hejuru. Uriya mugore w'umutuzi kakirara iwacu ni mu bibogobogo iwacu niyo uziheka nzana amandazi nguge mu Omara ukagenda ukaryama mu mva ya Yesu ngira kitamanuka ishakuri kamufata ugatekereza amashuri kwiza ugatekereza primaire yo mu bibogobogo ugatekereza secondaire y'ibaraka mwibo ugatekereza usha gukora examen de bakazana inyama z'imbuge akaba ari so bavuga ngo ni so muri nimugoroba ukarara utari ukarya umubisusize urusenda kugira ngo umuntu ahafate uje gukora examen. Mwamara abanyamurenge mukifata uko mushaka mukigira uko mushaka muri kino gihugu kitari cyane. Abagore bakagenda uko bashaka, abahungu bakagenda uko bashaka, abakobwa bakagenda uko bashaka. Mugihugu kitari swara. Lakini Imana yatuzaniye misi gusa runo rugamba niturangiza tuzaja mu ijuru Imana izatubaza iyi misi twamaze mu isi ico twayikoresha. Imisi twamaze mu isi ikintu twayikoresha. Ese wayifashe neza nitugera mu ijuru abagabo dushitse mu ijuru bazatubaza imiryango abagore n'abana bambaze wese umugore arihe n'umwana. Izindi kapasiteri n'irya revera no mu ijuru baranize iryo batazi n'irya Zikiyeli n'izina ryawo rya Yanise na Tomaso ariko izina ryaje mu ijuru tiktak Imana n'ibihamagara zayo. Ninga nizimenya abitaramenye umunsi bahize ariko wayihamagara bahamagara ngo indirimbo ikazivumera ikazishaka kazikangira uwanyu w'ishimbo kwikirizi ikazikandagira ko zikabanza gashoboka kwibwira ngo subira inyuma ariko ubwo wabaye gukika gukubita izuru mu bitugu ugasura ukambara gutse ugakomera. Bene izo kazagaza zizira nziza zirya umunyu hamwe n'izindi izayana kuko iba yaratese izishaka ngo nayirire mu isahani. Kishobora kurira mu muvuri ni gubirigana n'izindi rekata izayanga ugashira umunyu ku muvuri kwa musanzu bahetse umutwe w'umuvuri no hino yamarika amanuka igategereza uza gutereka isahani. Ngubu burangazira twahawe mu ijuru tituri abana b'ibisharirane tituri abana batoraguwe mu muhanda turi abana bakomoka mu rutsi rw'umugongo rwa sogokuru bizera. Amen. Titura abana b'imyenda onyaye umusaruro twabayeho avec habayeho intego umugambi uracurwa utekerezwaho ijuru riramanuka Mariya samida neza y'umwuka wera ijuru riramanura Yesu araza arangiza byose nizo ngiye kubaho kurangiza Nishaka fati yo minota 20 bibabwiye nitumara baze baduheza uruhimbi aya ibi bintu tubigurira muri supermarket ariko uyu munsi ubitekereza ko ari nk'amaraso y'agaciro. Kubera iki tutaza tubitekereza ingene muri mu kwifata ingene muri mu kugenda ibintu muri mu gukora abasha mujara mu ntara usa mugenda neza ariko musa mumenya ko muri abakizi ijana n'umunani so irabamo j'abantu umukirisitu ico rero n'ikintu kizagihumuriza umutima wanjye kikanibaniza ibyaha byose kuva n'uwa n'umwami Yesu ushawa n'umukirisitu n'ikintu uzushana muri dushe ukakiyororosa mu burengeti kibogisi siwa haibanje nkano hakurya ariko
ngo nimara mwambara gukese ntabwo twari tugeze duserebura babishoboye nitumara kuvuga amagambo asigaye igira baduhuru nashima Imana muri ikibwiriza ko muriho hari icyo Yesu yakoze ko muriho hari icyo ntawo kubwiriza Yesu ninde wo kubwiriza ngo Yesu yarapfuye ko muriho hari uri ikibwiriza icyo mvuga ndavuga hejuru y'abarwayi baraki tugiye gusirimba nibiba ngombwa bemera kandi emerera ndabizi ko uno munsi atari igiterane simwe bagiteguye barebe simwe mushaka mutuze iki giterane cyateguriwe mu ijuru iki giterane si amadini yagiteguye ni Yesu wagiteguye kugira ngo akize abarusha n'abaremerewe mu bari barusha nanjye narindiwe sibyo jewe urebye nanjye narindiwe ntawoza gutubira noneho hari ikintu twangarebera nanemerera jewe ndakura filime ese muzi amafilime ni ibintu bituma ikintu kitagaragara uko kiri uko kwimana nibiba ngombwa muzi ko Yesu yaje gukora muza gutiga gushamburira ubundi gushamburira mureke kuyasobanurira muzotegera amakuru ya BBC Igiswahili azavuga ngo wameshambulia ukuvuga ngo babagwanije niwanga kurwanya Satani iwe azakurwanya kandi zote nukurwanya ushambulia nukurwanya Satani ntimukaza mubitekereza k'ibintu abapasiteri nuko mupiga gushambulia niba mupiga gushambulia mwemera ko Satani atarwana mwemera ko Satani no gushambulia nashiramo pasiteri araza kumuraza kubinyemerera Trump